Siqiniseka ngazi mina kahle kahle because lento ngathi personal manje ngendlela yena enza ngayo because akuse ukuthi uhlaziya umculo yena manje usehlaziya uKhuzani ene wenza sure ukuthi umbeka phansi ukhuluma izinto ezimenza ukuthi abe nesicwaco nobe mbheke emthande cha lo mfana azohlakaniphile ngokomqondo wakhe yebo uhlakaniphile nokumuzwa mekhuluma uhlakaniphile kodwa manje uhlakaniphile izinto ezirong yena kumele ehlakaniphele impilo yakhe ukuthi empilweni wenzani uvuke wenzani kusasa emfakela imali wavuka phambi kwakusasa wenzani sambona nange sepost imonto yakhe simbone sepost umuzi wakhe simbone sehamba ngemonto ethi ngiyaphusha le ndoda manje uphusha ngomlomo umthandeni hlakaniphile futhi umthandeni into yakhe uyenzela ikubo lapha yonke into akayenza wenzela abakwamanqele yes lo uzozifaka enkingeni ngento futhi umthandeni angakhunyelwa ngisho na ingane encane ukuthi cha ubhuti ngabe ubaba akaze ezemthuma usiqiniseko ozithuma yena uKhuzani ngokuthi akhulume kabi ngoKhuzani uyena ozakhela inzondo kwaMpungosi